Alright, ayan. At ito nga ro din ti kabak to back ti idikal man laing ni Manong Nemi. Ti programa nga napauluan. Kumusta ka itan kasin? Problem of the day. Programa apakay basahan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biyag. Ti may sangag problema. Kaya nagkitkid daw ti pamalakad tayo. Kada ti manan ni kasin yung ngayong nga may manen mangibasa, mang ted biyag, ken mangidrama. Ti may sa manen nga pakasaritaan ti parikot iti biyag, ti may sa nga kasin tayo, gay pagayam tayo. Agapo ken ni Jonalyn iti Lawag City. Padanan tayo mga kasin. Imantes ka dito nakmapelayan kumablaw kadigiti mada mga viewers. Basta meten kadigiti agkasangay tatangal daw no dag birthday tata. Isaksita. Ken nakidawek man kadigiti madaman nga naka-tune in, paki-share dito live streaming tayo mga kasintap no natin kasakit at aduting agdatanggay, agraragsak. Ken adaduti makabuya ken makangeg ti panakaibasa ken panakaidrama at problem of the day ni Jonalyn iti Lawag City. Thank you so much kadigiti imunan nga nagi-share. Share. Amo yung met no kanayon nga agi-share at adot blessing na ya. Hindi nga rin din rogyan nga ibasa dati problem of the day nga napadayawan nga maibasa tatangal daw. Ulitek agapu ni Jonalyn iti Lawag City. Alright, ayan. Sit back. Sagudayan nga rin ti surat ni Jonalyn. Dear Cassie. Talo kami nga kakabsat. Ket siyak ti inaw na kasin yung aglaklako itikan ti pagsapulan dagiti naganak kada kami. Karedredwar ko iti sekundarya iti tamadisgrasya amatay day di tatang mi. Iso nga day di arapaap ko nga agbalin ko mga nurse. Saan nga natuloy no di ket kinamaestra ti inredwar ko kasin yung kunada ngamin nga nagasgastos ka no ti kurso nga nursing ngayon ti education. Intuloy ko nga rod tinagbasa no pay saan nga iso nga talaga ti first choice ko nga kurso. Tagpaiso nga nakapagturpusak iti kinamaestra kasi nyo ngayon ti makadakes ket jak mo't lang makapasa-pasa iti board examen. Namitlo, adaras, nga nagteka kiti board exam. Ngayon jak pulos nakapasa. Nga urit no alukuyen dak nga agtekak man iti board exam ket kaslang mabain akon. Kaslang mabain akon iti bagik, mabain ak kaniti tattaon nga agtekak manen sa maamuanda nga sa anak tuman makapasan. Sa anak bet nga duldog ko maangim. No talaga nga sa awan ti passion mo iti may nga banag kit talaga nga narigat mo nga masursuro. Nalaingat mo nagigabesa ko nak. Angim no apay nga numet pa nag-examine kit kaslang isusut pagkapsuta kon. Iso nga tinagtungpalak kasin yung ket paralako matla iti ikan. Iti tiyendaan mi wenno market mi iti Lawag City. Napintasak ket saan kano nga maibagay kanyak ti trabaho nga aglako iti ikan. Ken may sa laeng nga kargador dito'y tiyendaan tinapinget nga agar-arem kanyak kasinyong. Padakmet lang ako nada gwapo launay nga agbalin nga kargador saan kano maibagay ti trabaho nga kargador tagwapo isuna. Ta di high school ket makisa-search iti eskwela da iti Mr. Intrams. Kastoy man dagiti pasama kasinyong ngirugitay man iti tiyendaan ti Lawag City.
Ay, 120 pesos ti isang kilo, ma'am. Oh, 140 med data bangus, ma'am. Mangala kayo? Ay, isang kilo man nga ron nga bangus balasan ko. Ah, okay, ma'am. Masiksikan ka di, ma'am? Ken maiwa-iwa? Para sigang ka di, minong paprito? Di siya lataasan ken apro na ti ikatemon. Ken isiksikam. Oh, naimas kami ti bagis ti bangus. Saan ka di? Ay, ala sige, ma'am. Ay, miss. Siya ma'am tilakwam. Ay, mabit laing ma'am, ah. Isiksikak na ti ginatang ni ma'am. Uy, Jay. Oh, umaynak man tulungan. Adot aggatang. Ay, una, basta si ka, Jonalyn. Ikaw pa. Nung siya akong tagisiksik data ginatang ni ma'am ta, si ka tagikilo. Ken asikasun ni ma'am, data may nga gumatang. Agyaman na ken ka, Jay. Pilim-pilim pa po. Oy, boyfriend mo, miss? Ay, ni ma'am, saan ang magbagay kayo Napintas ka nga tindera ti ikan. Sa gwapo iso na nga kargador. Ostuti ko na kayo, ma'am. Ostuti ko na kayo nga agbagay kami ni Jonalyn. Nagtala ka man, Jay. Nabayaga ko nga agar-arim kayong kuha na, ma'am. Ngayon, dinak mo lang sumbatan Duwa nga tawinsan nga ibagbagak kayong kuha na ti ayat ko. Ni ala apay met nga di mo kayat. Jak man na mo, ma'am, no apay nga dinak madla aklunin Kat madlaw ko met nga labnag, ma'am. Kanayon ko ikan di merienda na. Alis tuwam kay diti agsiksik si kami tiladang ibagbagan. O deti yan, ma'am. O deti may tibayad na, miss. Thank you. Dito sumaron na gumatang si kaman ti mga isiksikin, Uwin basta si ka, Jonalyn. Kaya, iba naklata, no, awan lagi diti ubrak. Tulungan ka aglako iti kan. Oh, merienda kan, Jonalyn. Itatawan ti gumatang. Napanag-gimatang iti merienda ta dita basement. Thank you, Ajay. Siya kumati agpamerienda ken ka ata siya ti tinulungam. Siya kun Ken siya tumanon. Oray man ken di siya ti agnanayon nga mang pamerienda ken ka. Ikaw pa. Thank you manin, ha. Nakaimimbag ka kanyak, Jay. Ado ko mapay digiti lakok no dinak imay tinulungan. Talaga nga jak kabailan no agsasarunodan ang may gumatang. Aglalo ket paisiksikan damot. Sa paikaddat hasang na. Paikaddat bagis na. Kaano nga min ayang nga aklunen nak, Jonalyn? Deta ka manin, Jay. Nasurukin nga dua atawin nga agar-are making ka. Ket mas daaw ka. Oh. Kaslawan ti. Mas daawak man king ka ta. Kasla siyak matlat babae ti lubungen. Kaslawan met ti sabali nga babain. Ket para kanya ket siksi kalaeng. Nagtala ka man. Nalipatam ka din digiri sa isang kaibagak king ka. Ha? Nga agur-urayak iti bak na nga mga asawa kanyak. Tapno makalong awak iti rigat. Amo met ti rigat ti biyag mi, Jay. Gapo ka dito may sa aklay nga kargador, Jonalyn. Nasa umon. Angin, jak to pulos mapukawan iti namnama. When gayam, dandan iti birthday mo. Advance happy birthday, Jonalyn. Thank you, Ibag man ta malagip mo. Umay kan to, Ano santay tulatan na ti pansit nga sa ganak. Api ngamin pansit la ti paalam ngamin. Oh, no kayat mo siyak ti makamo agparti iti kalding. Adda kalding ko iregalok la taking ka na. Ha? Talaga? Wen. Nayunak to pe ay ti native nga manok. Bukod iti trabaho nga kargador, tartara kay nakpay ti dingwen. Ay, kit nasaya at ano kasta. Thank you, Ajay. Talaga nga nakaimbag ka unay kanya. Naangay nga ron ti birthday ko kasin yung impaypayso ni Jay, Karina nga. Mangi sagot kanya iti may sa kalding nga iso pay mismo imay ng party timulong pa nga nagluto. Kaya nadamit na yun ng no jak marino talo wenno upat idi nga native nga manok.
Kasin yung Jack ilibak, at damit ti mariknak nga ayat para kini Jay. Ang kasti ko na king kuana, kayat ko iti makalungaw iti rigat. Ngano, no madilat ta nga lumungaw, madi kami lata nga lumungaw iti rigat, babae iti negosyo mi nga panaglako iti kan. Amangan no ipaypaisok ti sang kaibagak keng kuana nga mangurayak iti mga sawa kanya kabaknang. Ngayon bilibak kini Jay. Talaga nga saan nga maawanan iti namnama, saan nga sumuko. Mangnamnama nga dumteng to ti panawen nga aklunek ti panagayat na kanya. Naanos nagaget manangisagot no pay padak mutlat nga marigrigat ti biyag na ni Jay. Ngamin karigatan na ti nangipaala kanya. Halos iso na amin tinaggastusin. Nakigtutak kasin yung iditaguyuden nak kat ipanak iti silid ko. Ti amo gidikit na dadaga sa panggip na. Tagayam kit. Apian at pagarup mo nga ramidik king ka. Ginuyod ka la dito itakayat ko nga datalaing ti agsarita. Kaya na si kalaing ti makakita iti regalo king ka. Ha? Anya ka dito at tayan tabag mo aya? Urayam Ulitek, happy birthday. Ha? Cellphone? Baro nga cellphone? When? Regalo king ka. Makita ka daan ti cellphone mo. Ha? Ang api. Inyor no ngak data. Talaga nga nabayagan nga plano nga iti birthday mo. Regaluan ka iti brand new nga cellphone. Nangina data, surog 10,000 data. O lakit api nga rin nga. Pero nga rin nagaluan ti kastoy, halos si kati nagpaala ka dito yung birthday ko. Kan amin kat aramidik para king ka. Gaputay ayating ka. Jonalyn. Ken, ayatan nakmet, saan ka di? Kuha. Thank you Uy, di na sinong batan dito. Ayatan nakadimet. Dito, agtalna ka man. Mangrugi ka man ng kunat. Angim nakaragdag sa kakita nga birthday ko, Jay. Awatin nga ro din cellphone. Lukata mo na, nukayat mo. Madamdaman tulaing yan. Ito na awan ti bisita. Thank you, Mabaling ka din nga kisen. Ha? Kisen na? Uwin. Uri, nagaluang ka lang ro din. Hindi ito sige ngim ping-ping kulaing sa angat ti lips. Sige, okay lang. I love you, Jonalyn. Thank you. Happy watching pa and see you soon, Cousin Albert and Ate Soledad Nilio. Ayan. Nagbakasyon da. Ay. Ada digiti aldaw nga adot aggatang, adamo digiti aldaw nga awan. Kasi ita nakatadupay ti lakok nga ikan. Ay naay. Ni. Sino nga tamat digiti nakapinpintas ti arwat da nga adada ti fish section. Customer nga ta digiti no inspector. Baka met no may dag-inspect. Kas kumaday jay. Bak nang tilangana. Kas la bodyguard na pa, hindi kita kakadwana. Ni, agkit kita damit ti ikan. Ay, ka. Sir! Dito'y kayo, sir, nga gumatang. Pares ko tilakok. Dito'y, sir. Sir! Ay, umay dito'y. Ay, miss. Sir, gumatang kayo kiti ilakok, sir. Pares ko dagito'y. Aglako ka di, tindera ka? When, sir? Panagkunam, sir, adaak nga dito ni, aglakot ikan. Mas daawak lang, ta saan nga maibagay keng kada ito nga trabaho, miss. Ni met, sir, bolero met, siya kumatimang bola keng ka, ta siya nga rin tiaglako. Mano amin na gito aya. Ikilo man amin kan na. Di mo kadigdamagin sir no sagmamano. Babaamon. Ala, ikilom la ta amin tagatayek amin nga lakom. Ha?
Agpaiso, sir. When, miss. Ala, kakadwa, dakay mang bitbit ka deta. Tulungan nyo man ni miss nga sagana deta. Ikilom la ta amin ni miss kwentaem no mano. Ta pakyawik amin nga lakom. Di kay agang angaw, sir? Saan? O sige, kwentaem nga ro din. Tabayada kon. Sige, sir. Sige. Ginatang nga agpaiso ni Sir Rick. Sir Rick, kunak, tayo niyam amuna ti bagina bayat nga ikilkilok. Bayat nga kwenkwentaeg datigi lakok nga ikan nga pinakyaw na. Ginatang na amin kasi nyong ket ti bakadakes bayat nga isagsaganak dagiti isupsupot ko dagiti ginatang na ikan. Apo, naiyawat ko ket madlaw ko nga naling agchansing. Karget na nga igaman ti dakulap ko, ti takyag ko. Sana kidda-kiddayan. Sinakyak latameten kasi nyong gaputa, syempre, baka ibabawi na dati panang pakyaw na tilakok ko na. Nga kaday di nga gundaway kat naimatangan gayam ni Jay tinapasamak. Nasiputan na kami gayam, nga kaslang makiflin-flinner tak. Siyempre, pinakyaw na nga rod ti lakok. Agat no inangaw agad ni Sir Rick kita sakyak makikinatawa ako ta. Diyak matimpagarup nga agsakit gayam tinake mo ni Rick na ni Jay. Tinakita na, wano na imatangan na. Kaday nga gundaway, impud no kanyak ni Sir Rick nga korsonada na. Kay imbaga na nga may sa iso na nga balo. Sobra ti kinabalero na. Ibaga na pa ana. Ura isardeng ko kanon ti aglako iti ikan. Taada kano negosyo na nga. No kano mayatak. No kahit ko kanong isut agbalin nga sukat day di asawa na nga pimusay. Isyak to kanon ti katulungan na nga mangmanehar ka ti negosyo na. Em ko na kasi nyong damo mila agkita, damo mi agamam mo, nasken nga armen nak Nasken nga pasyarin nak iti balay mi ko na. Taday tamot nga talaga ti nakasanayan tayo no, daagarim kat. Umay na tayo pasyarin, tayo agarim ka tayo, iti balay tayo, saan ka di? Di amok idi kasi nyong kat ang angaw laing ni Sir Rick ngem, imay nak nga talaga nga pinasyar iti mismo nga balay mi. Ket syempre, mas daaw ni nanang ko Ay, nakamamam iti tayo dyan nga rin ha, Junalin. Iso day day kunak king kalid ko nanang. Nga nang pakyaw amin tilakok nga ikan. Kade, wen. Nga kadagiti si Marsaruno nga aldaw ket no saan nga iso na ti umay, mangibaon latan iti tao na nga umay gumatang iti pasaray 10 a kilo, pasaray pakyawen da, 20 kilo. Anya? Langana ti baknang anya nanang. Uwin nga rod, langana ti baknang. Kas lang, langana ti saan nga mapan makitsenda. Balo ka no iso na nanang. Ket umay nagpasyarin Siyempre no balo, agsapol ti kasukat day di asawa na. Renegalwan na kan. Saan pa'y nanang? Malaksit ka dati pa ng pakpakyaw na iti lakok nga ikan. Saan ba't penga nang iti regalo? Ang inaldaw latang umay na ideliberan iti merienda. Merienda? Kadi mat igat katangan na ka ni Jay ti merienda. Diyak man amo nanang ta, insardeng na metin ti mangitid kanyak ti merienda tunggal malem. Ay, apay nga ta. Diyak la amo nanang. Biyang kulahan timang balaag king ka anak ko Jonalyn. Timang patigmaan king ka. Nanang, amok nga kasken ni Rick ti urayem nga agarim king ka. Nga may nga baknang. Daday tangar tigapunan no apay nga di mo maaklo ni Jay nga kargador laeng. Angim agtanang ka kumanak ko. Tadi mo ba't amot kinatao na dayta. Masapol nga imbestigarin nga umuna tipod no nga kinatao dayta nga Rick. Sakbay nga agdesisyon ka. Nalawag ka de. Wen nanang.
dalawag unay. Oh, oh, ha? Apay dati, Sir Rick. Rick ko na malatan. Ah, apay nga rin dati mo kanyak ng cellphone, iPhone. Wala na saan mo nga maibagay data cellphone mo nga Oppo. Oppo ka data. Vivo sir. Vivo. Oh, data nga pinpintas mo, maibagay kay kagat iPhone. Ha? Um, ala. Oh, no kayat mo, usarimot la deta nga cellphone mo, ngem deti tikang runaan nga cellphone mo, deti iPhone, tamas bagay keng ka. Kuno saan ipadawat mo deta daanin, deta nga Vivo, saan ka di? When sir? Ah, oh. Rick ko na mlatan, Sir ka nga, sir. Pasensya kan, Rick. Angin, mano ko matbalor na dayto eh. Naging na dayta, Jack Marino kat nasurok 50,000 data. Ha? Nasurok 50,000, sir? When? Talaga nga nangina ti iPhone. Ang isumat ti may bagay keng ka, Jonalyn. Kahit saan lang iPhone natitid ko keng ka. Oh, kahit mo ba ti alahas? Agustusar ka ba ti aritos, sing-sing, kwentas, porcelas? Anya pa itikit mo. Ala. Ni Sir Matt, ay ni Rick Matt. Seryoso ibagam kanyak, no kahit mo't alahas. Ikangkat arito, sing-sing, porcelas, kwentas. Pagbalinin nakmin ka pawn shop, sir. Ay, Rick, kunak ko ma. Ited ko amin nga namnamaik nga kasapulam ken kayat mo. Amin nga adda nga mang papintas ken ka. No kahit mo, inta itimol, isapingan ka katigiti na pipintas ka arwaten. Ado unay diti, dakkel unay diti inted mon sir nga iPhone. Kasano, saan mo nga panunutin ti kaaduna ken kinangina na, Jonalyn. Tinasken ket awatem. Gaputa na impapusuan ti panangiragalo king ka. Gaputa ipatpateg ka, Jonalyn. Ngem, pudno ka di nga balo ka, Rick. Uy na, no kayat mo agad, iyalaan ka pa iti apartment mo. Tasadjay ka nga sangpetan. Oh, mga latapit ti kadkaduam. Ited ko amin nga kasapulam. Amin. Ay, uwin ko namon, Jonalyn. Tapno saan ka nga agnaid diti nga daan na basi na balay. O mano kay ditoy. Di ka di, komportable ka di nga agyan ditoy. Sakit nakatado nga balay nga agdidikit diti lapas. Nakatado nga kasla squatter. Ha? Uwin nang puro kakabagyak ti ada ditoy, Rick. Nabinpintas, kin mas bagay mo, nagnaid ka iti may isang apartment, intay ta sentro tilawag. Tapos asa si diglahangan, di pasyaraking ka, danunaking ka. Uwin ko namon. Nakalalis to, may ti pasamak, Rick. Panunutek pa nga muna, Sa anak ko mga dagdagan. No kumapruta sakit, di na kumapilitan nga prusen. Tapno na imasak tumetlaeng nga kanem. Saan ka di? Unmat ka di Alawan. Agim saan mo unay nga baybayagin Gaputa maganatanak unayin nga mangpuruskeng ka. Maganatanak matan nga mangkaankeng ka, Jonalyn. Hello pa kini Kasin Cres Ballesteros, Kasin Bernadette. Shout out pa kini Delia Mariano Gorgonio, Easterly Nabal, and ni Shane Caridad. Happy watching. Hello pa kini Alicia Franza and also kini Sinapay. Ni Weng DG de la Cruz, shout out. Aida Ferrer, happy watching ken ka. Sobrang samot tentir aramidin ken ka dayjay nga Rick, ha, Jonalyn? Sobra ka din nanang? Ewan
Ay, agpano-panurot ka anak ko. Ah, ipilit na ba't nanang? Uri no jak kumakayat nga awatin nga mipilit na. Saan ka pa yun nga umay agla ko iti ka ni tiyendaan. Siyak matlatat mapanen. Imbes ko mga sikati mapanta siyak ti agina na dito'y balay. Awin nang imparitan nakmet ngamin ni Rick nanang. Ititid namit kanyak di ganan siya at kumay iti may isang aldaw. Ay, aping ikan nakatkwarta pa yan. Ipilit na nga rod nanang. Numit mapanak aglakot tiyendaan, gatangin na amin. Tapno agawi dak dituyin. Isang organ jak mapapanin. Ay, inaklon mo ka din, balasang ko. Saan pa nga rod nanang? Ay, kaya aping agsinaay ka ngay. Kasla saan kunto nga maaklo ni Suna nanang? Ha? Taapay mat. Awan met marikdag ka ayat king kuana. Panagkita kitlastog. Presko una isuna. Kaslang pagpangas na launay ti kinabaknang na. Ay, delikado nga rod ano kasta. Di mo ko mga rod inawawat dagit nga regalo na king ka. Ipilit na nga rod nanang. Alangan ba't nga isublik sa edad ng tuwila kanya. Ay, when gayam nanang, di mo ka di magkita ni Jay iti tiyandaan? Kamusta gayam isunan? Ni Jay? Nabayagan nga nagikat a kargador. Anya? Sa dinong karutin ti ayan na nanang? Awan ka ro, dito'y lawagin ko na adaman. Siyempre, amo mo dita tiyandaan, adot marites. Isyong agdin na maglatamot sa dinong karutin ayan na nanang. Jack amo no sa dino itan ti ayan na. Nasakit siguro tinakim na idita dimon ikaskaso, idita nam amo mo day nga rek. Nasakit nakim na ata nabayagan agar-aram kin ka. Angem, aslang, ad-damot. Nga day nga rek nga nabit mo pa nga nam amo. Di ikaskaso mo. Kaday di ngayon baga ni nanang kat kaslang adan ng kidil ti pusok kasin yung kasla nagsakit tinakim ko nga awan gayam dito'y lawag awan gayam ni DJ dito'y lawagin pimanaw kano nga ti kunada kat nasakit kanot nakim na siguro agad ti amuna kat inaklon ko ni Rick ti amuna impay-payso kon deti sang kay baga kengkuana nga mga sawa akto itibak nang nga isuntot mangiahon kada kami iti rigat. Nagtultuloy latamet ti panangarem kanyak ni Rick. Ngayon siguro idi tamadlaw na nga awmatlat mauray nan nga sungbat kon. Kaslang ipilit na beten. Ipilit na bet ti bagi na kanya kung kit kunak nga anya karon ti maramidak Rick kit aw met peti mariknak nga ayat king ka. Alam met nga aklunin ka. Nga di kami ipatpatig. Unang saan nga mabalin nga paayan Jonalyn. Tabi ko mga saan. Kat nagadod gastos ko king kan. Kit impilit mo lang Sir Rick. No kayat mo kit isublik amin nga inted mo. Ken pumanaw kan. Naglalo kit may maysak dito'y balay. Saan ko mga rumbing nga pinastrek ka? Sana mabalin nga sikati pakapaayak, Jonalyn. Nakangingina dagit ininted kuking ka. Nagadot na gastos kuking kan. Kataan ni bibiyang ko kumagunak isublik amin king kano kayat mo. Sana mabalin. Umay ka. Patan na. Di na ka nakupin nga kasta, Rick. Sir Rick. Kukwa ka laing, Jonalyn. Kukwa ka laing. Saan? Saan? Tulungan, Dak. Agikisak din. Agikisak. Mangyag dagiti ka rubak. Mangyag dagiti ka kabagyak nga lalaki. Taluguban na ka dito. Bugbugin na ka kahit mo. Ang kukwa ka laing, Jonalyn. Apit among gaputabak nang ka. Matagikwanak. Andikit mo asawin gatgatangin nak. Saan nga gaputa marigrigat kami laing git ka ba ilam nga bayadan ti prinsipyo mi. Apit among magkatgatang ti ayat ko. When bak nang ka. Imuri no bak nang ka. Di ka agbalin dito yung lugar mi. So nga pumanaw kan Rick. Pumanaw kan Sir Rick no saan mo kahit nga pabugbog ka kadagiti lalaki dito Pumanaw kan. Panaw! Panaw!
Saan nga nagbalay gini Sir Rick kaday di nga dake sa panggip na kanya kasinyong. Kita mga talaga ti kinalastog na awan anyaman na kano dagiti nagastos na kanya. Ti loko pinaisubli na dagiti alahas nga inted na kanya. Malaksid kadagiti kwarta nga ininted na ta nagastos kumeten. Insublik ang bibiyang ko kadagiti nga alahas na isidir na kanya. Insublik pa iti cellphone. Jakmet kid di unay inususar Jakmet unay mahilig ti iPhone, jakmet kabisado. Adda nga dating regalo kanyak idi ni Jay nga Vivo nga cellphone ti ususarek. Saan nga gaputa kabisado? No dikit talaga nga. Kayat ko di nga Vivo. Gaputa. Napatig kanyak ti nga regalo kanyak kaday ti nga cellphone. Aging nga nadamag ko kasi nyo nga saan gayam nga pudno abalo ni Sir Rick. Kaya't naklay di nga pagbalinin nga kabit na, wino kirida na. Ad-adan nga malagip ko ni Jay, ad-adan nga mailiwak kay ni Jay. Kaday nga napasamak kasi nyo nga ngimti makadakes kadyak matla maura yan, isunang agpakita, wino agparit na kanyak. Aging kang adaman ni nagarim kanyak akargador ang emanen ni JT or Orayek. Ay! Suki, dito'y presko tila ako, me. Dito'y! Di daksamot mangmangag di kita aggatang. Malas sakit di dito nga aldawan niya. Kasan umat ngamin kat kaslakal agrup-rupa nga Biyernes Santo John Allen. Hay! Ninanang mat. Apay mit gagbugkaw kayo. Ay, umisem ka man Tapno adda maalo ko yung mga umay gumatang dito Isumad lang nga dida kahit yung umay dito at nakamisuot ka. At awan mo ito masitig nga ismak ko mananang. Alam mo agis ismak ka, umatis ismak. Di pekas labag tita kon. Asin no ngamin ayati malaglagip mo, taapin nga nakamisuot ka. Awan nanang. Awan? Baka kat ni Jay. Ni Jay anya. O, di ka makasungbat. Agpaisuti ko nak ni Jay. Day takit, agin didi ka ngamin ide. Agsapsapol ka itibak nang. O, ket anjat na pasamaking ka. Nakasapol ka tibak nang, adakis ti ugali na. Nga, panggip na pa nga pagbalin na ka nga kabit na. O, dandanikan na isagmakan John Allen, tandaan ng deta. Talaga ka di nga awan ti damag yu kini Jay nanang. Dakay ti makapulpulap. Dakay ti makapulpulapol kadagita marites dito lipate mo day Jay nga Jay. Saan nga mabalin nanang? Ururayak ni Jay. Ururayak ti lalaki nga ipatpateg ko nanang. Ay, adda karod mauray mo anya. Diyak tumapukawan ni tinamnaman nanang. Agpakita tumitla ni Jay kanyak. Diyak nga rod na pukawan ni tinamnama kasin yung uray no kasanot kabayag ti panaguray ko kuna. Naglabas ti panawen. Ado dagiti agarem kanyak ngem kaskas ti awan ti pakariknakit ayat kadakwada. Nilaeng Jay ti adda iti puso. Nilaeng Jay ti iliwek. Makitak kumamanen ni Jay. Agsabat kumamanen ti dalan mi ket awan to ti sayangek nga oras wenno kanito nga panangi pariknak panangi bagak ken kuana nga isu ket ipatpateg kumit. Nga nabayagin nga ipatpateg ko isuna. Nga awatek no anyaman nga kasasaad mi iti biyag. Ket agtinulong kami tapno makalungaw kami iti rigat. Aging nga dimteng iti maysang aldaw. Kalpasan ti sumagmamano nga tawen kasinyo. Jack Mariro, more than almost 3 years. Almost 3 years nga di kami nagkita kay ni Jay. Jonalyn, nanang, nagkita kami kay ni Jay. Ha? Pudno ka din nanang? Winagang angaw kay laeng. Nagkita kami kunakmait, api ko mga agang ngawak. Napangkusiningar dete sukik nga ada motor shop na. Ket nadanong ko sa Jay ni Jay. Nga
pinakita na kano, di perdi nga kutse na. Nagpatarimaan ti kutse. Kutse? Kutse ka din ni Jay? Iyo siguro Iti sumat tinang maneho. Langan naman saan nga kargaduren. Langan naman ti saan nga marigrigat. Ha? Langan na ti talaga nga adat kutsina. Anya nga, anya ti kahit mong sawin, nanang. Ay, kay pimudaw nga bimagi. Nakagwagwapo. Nagwagwapo man nga rudin, ananang. Napangayam idi sa jay Pangasinan at nagsarita kami biit. Ha? Pangasinan? Wen. Kit nasdaaw ka no ti tattao nga makaamamuking ko na tabigla ka no nga imasenso ti biyag na. E di pag-istoryaek no kasano. No, ape nga bimak nang agis-isim mo lang na. Di namot ibaga. Wow. No kasta maysan nga baknang ni Jay. Adape ka no negosyo na Angim sa dinuitan ti ayan na nanang. Iti ka numot labalay da. Dinak laki numustan nanang? Dinak dinamag ka na kayo? Saan to nga nga umay sa dyan Ay, balasang kapaylaan kunak Balasang paylaan ni Jonalyn kunak. Kada isumatipod no. Akit agisim-isim madlata. Nanang. Kas makita yun nanang. Saan ko pulos nga sinukat anday di cellphone ko. Nga uri no agperdi. Inapatirimaan. Uri no kabailak ko gumatang ti baro nga cellphone. Ngimday tilatat kahit ko nga cellphone. Gaputa isulaik. Gaputa ipatpatig mo ni Jay. Amok day ta Saan ka ibagam? Oh, nanang. Anya. Madingat ano siya ka mismo ti mapansa Jay balay da. No, jak mauray nga umay dito balay. Weno iti tiyandaan. No, jak mauray ni Jay. Siya ka mismo ti mapaniti balay da. Jak mo okay la siguro awan ti mangiparet. Inkadeng ko nga rod, kabigatan na ket inak pasyaren ni Jay. Excited ak launay kasinyong. No kumasaan nga malim unay idin ka talaga nga napanakadagos. Sinapak tinapan iti balay da kasinyong. Excited ak talaga. Bahala na kunak. Jak amuno anyat mapasamak iti panagkita may manen kalpasan iti almost 3 years. Adangatan ni Jay. Ditiplete kuya. Pwede di supli mading. Thank you kuya. Dumsa agakon. Adakot sa iti sangot ti balayda. Dahi tanga tati kutsenan. May bagbagan nanang nga pinatirimaan na. So kahit nasawin na da ni Jay. Dumano naklatan. Excited ako nga makita kisuna. Anya nga tami ti reaksyon ano makita nak. Sigurado nga excited mati suna nga makita nak. Kasin Bernadette, oray siya kasin, excited ak nga makakita king ka. Awag kasin, ayan, may kanto po ma-share dito Neymar Studio. Ayan, kasin Cres Ballesteros. Ayan, shout out ka dito, more than 500 viewers tayo. Thank you so much. Nasdaaw, naklat ni Jay, idi ta makita na, itiri daw, iti sango tiri daw da, iti ilukat na, kalpasan nga nagtugtugak. Jonalyn? Agpaisuti ko na ni Nanang, Jay. Gumapo ka. Pimudaw ka pa Saan mo nga lang ati kargadurin? Mabaling ka dito sumrek? O sige, sumrek ka. Giyamanak. Agtugaw ka. Thank you. Pasensya ka na. Jakbet ang mga dumting ka. Iso nga nakauyos nga naka-short laeng. Okay lang. Kanayon ka nga makita, hindi nga nakauyos. Malagay mo, dago-ubra ka pa yung kargador iti tiyandaan. Ling-ilingit pa iti bagim Iso laeng ta nakarugrugit. Ay, wala malagip ko pa yung laeng. Oh, wow.
Uso sa rin pala gayam data, cellphone ngayon regalo king kay di. Ay, dito eh. Uwin magustuhan dito nga cellphone. Sa anak pa nga nagsuksok at cellphone, manipod idi. Ah, kita, di mo ta. Di mo ta rin nagalwan na kada di. Awan, insublik met laeng. Gapot a jakmet kaya di nga Sir Rick. Nadamag mo gayam, may panggip kini Sir Rick. Uwin nadamag ko amin. Pero laeng ka di panangpaay mo king kwana. Tati amo kidi. Tati amo midi kid sinong bata kisuna, inaklon ko isuna. Ngam saan nga nas kinong pagsaritaan ta daytan? Ah, Jay? Jonalyn? Kapikas na saan ka excited nga makita na? Saan man? Excited ak? Nakigtutak laeng. Honey? Ay, ada kayong sa nga ilim, honey? Ay, when, honey? Malagip mo? Ni, Jonalyn? Inistoryakin kayo di. Saan ka di? Idi adata pala di pangkasinan. Ay, when, malagip kon. Jonalyn, dati niya, naggraduar iti ka na maestra. Ang yung nagtungpal nga tindera iti ikan. Saan ka di? Dati inari mo idi nga, gaputa kargador ka laeng kita. Saan nakaginayat? Nga pinili na dati baknang? Jonalyn, di asawak, ni Trisha. Kasta ka di? Agsalita kayo nga rin, tamang isagana, akiti pagpalami istyo. Ay, agmerienda tayo. Agtugaw ka, Jonalyn. Di api nga timakder kami ten. Mabit laing tagisagana at merienda tayo. Agtugaw ka ulit, Jonalyn. Saanin? Anya? Nagmerienda kita eh. Pagibagam tulad takin ni ti asawa mo. Apay met. Agyaman naklaing yan. Jak amo nga da asawa mo. Iso nga ina kon Jay. Nagsakit. Nakasaksakit tinakem ko kasin yung kaday nga naamuak nga adagaya men asawa ni Jay. Kaday nga gundaway napanunot ko tinagawis nga napan naginom iti arak iti baybay wala igit ti baybay iti lapas inawis ko dagiti kakasinsing ko ni tataman lang agawis ka kasin adangarod problema kasin sige danggayan da ka o basta siya tagilibre wen siya tagilibre kaya't ko ti agbartek kita tapno malipatag na sakit tinagim ko. Nabartekak ka talaga dahi nga. Nabartekak nga agpaiso ka dahi nga rabi ikasin yung nagaputi barbartek ko. Jack napupuutan nga na-message ko ni Jay. In-search ko ti Facebook na. Di ta masapulak ti Facebook account na. In-message ko isuna. O rin no Jack pa friend isuna. Makaambon ko na. In-message ko nga agkita kami. Nakunak. Nga rin no da asawa na nakasagana nga mangipaay ti amin-amin ko kimkuana. Patsek nga siyak ti patpatig na kasin yung gapo siguro ti pamati na idi nga inaklon ko ni Sir Rick. Kat nakiasawa met iti baknang gayam tinaasawa na iso nga dagos nga bimak ng isuna. Kasin patsek nga nagibales laeng ni Jay. Gaputa ti pamati nakinobyo agit ti baknang. Nasaan ko nga inaklon isuna kat tinaklon ko kat baknang. Iso nga nag-asawa iso at baknang. Babaamon kasin. Ay hapo nakadot lalaki dita. Saan nga mabalin? Gaputan ni Jay lang, hindi patpatig ko, kasin. Katamok,
Patsik nga sana nga ipatpatig ti asawa na. Kasta, inayabam, nakipagtulag ka nga, kita kayo. Ay, di, kita man data aramidem akasin, madiday ta. Dakas day ta, saan man. Agkita kami. Kita niya aramiden nyo, nagkita kayo. Palot putik isuna. Kahit kung ibaga na mismo kanya, kasaan ako nga ipatpatig. Kahit sana, sakto lang sumardig na ibaga na mismo kanya, kasaan na nga ipatpatig. Eh, makamo ka kasin. Oray no bagbagaanda ka. Natangkit mo ti ulom. Makamo ka na. Kasin yung Jack ninamnama nga umanugot idi DJ nga makipagkita kanya. Kahit ko, iti imbaga king ko ana, kahit ko lang nga, agsarita kami. Tapno no malawlawagan ti amin, malawlawagan ti panunot ko. Ado dagiti sa ludsud ko nga, kasapulan na't sungbat ko na. Ang Jack na pupuutan kasin yung di ta iturong na meten, di Jack na pulos na pupuutan nga inturong na gaya men ti kutsena iti maysa nga motel. Jay? Oh, apay. Apay nga titimi. Nagtarusan ta. Apay nga may ta diti motel. Dimit ko na nga kahit mo tagsarita. Nga datalaeng. Kahit mo ti privacy ko nam. Uwi na nga. Uwi ka, sumrektan. Apag serra na palaeng tiri daw kasin yung jak amuno na itrangka na wano na ilaknan idita ipadeg na kitiri daw ket inagkanan dagiti bibig ko. I miss you so much, Jonalyn. I miss you so much too, Jay. And I'm sorry. I'm sorry na tipagarap mo hindi kit nakinobyo akitibak nang saan mo nga isubliti na palapas, saan mo nga ipalnas ka nga ipalagip tinalpasin, tinasisita tinasisita kiti agdama, Jonalyn. Jay, Jonalyn. Naming pinsanan nga nakulaapan ti panunot ko kasin yung nalipata kon nga ni Jay ket si aasawa. Ket dito yan nga inkadeng ko nga ipaahi ko ti amin ko kengkuana. Banag nga idipelahin ko mga inaramid ko. Saan ko na pinanpanunot pa iti posible nga mapasamak kalpasan nga adda mapasamak kada kami ka ni Jay. Oh, Jay. Kasla mawaw kami ngagpadpada iti ayat itunggal may sa kasin yung kasta unay ti panangagik na kadagiti na dumaduma nga paset ti bagik ket balsek met dagiti nga agik na nakairot dagiti arakop na kanya kas kairot met dagiti arakop ko kay kuana. Namin pinsan nga nag-rape dagiti bagimi ket nakabarbara nagtipon dagiti nga bara. Bara nga adda nga rumubrob-rob kasin yung nga uri asin no ket awanen ti makasebseb. Aging nga nagmaymaysan dagiti bagimi. Jay, I love you so much, Jay. I love you so much too, Jonalyn. Si kalahing ti lalaki nga inayat ko, Jay. Iti kinado nga nagharim kanyak. Si kalahing ti adda ti puso kin kaunggag. Kastamit kanyak, Jonalyn. Jay. Jay. Jonalyn. Pagkawanan na kumadye. Lipatan tan tinapalapas. Jay. Jay. I love you. I love you. I love you so much.
I love you more, Jay. Oh. 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 Oh, Jay. Oh, Jonalyn. Jonalyn. Kasin yung saan ko nga maibabawi pa tinapasamak. Nagsublimat lang ti kinalimpyot panunot ko dita. Malpasen ti amin. Agpaiso. Ngay ti pagbiit ket narik nami ti na isang sangaya na ragsak ken ni Jay. Ngem kalpasan na nagsublimat lang kada kami ti realidad nga ni Jay ket saanen nga nawaya. Idi ta may tulnog nak iti balay mi saan nga agununi ni Jay. Sa anak met nga agununi. Yururay kong isut mo na aguni. Ket gabutawan mauray ko di mabaak, di saga ko ni ti kutsena. Ket ti malikod akon, ket dituhen nga nagarubos dagiti luwak. Diyos ko. Ayaw po, Jonalyn, anya dati ni nakaramid mo. Nagtanga ka, tanga, nakatangtanga ka. Amam lang nga rodin nga da, sawa na, pingapimatol ka pila. Kasin yung kastaunay ti babawi kiti napasamak, jakon maibabawi ko nak. Angim no lang mabalin ko mga isublit panawin kit isublit. Manipo di din kasin yung kit inkadeng kon ano pe jak maisublin ti panawin jakon maibabawi ti amin ng isardeng ko na di nga kinamauyong ko nakatangtangak. Saan man nga tagalapas ti ko nakat. Api ka kasjay. Api. Oh. Da kami narigad na kami nga maalilaw nga tagalapas no api nga siyak nakalisto nga paalilaw. Api nga impaikod bagi kikwana ko nakagsarita kami lang. Naimas mo't ngamin kasin yung jaklibak. Jaklibakan ang madi. Saan mo nga pampano? Jonalyn. Ikatimiti panunot mo dahil dyan nga napasamak. When amok na imas kim madi, dakas. Numanen malagip ko kasin yung kitkaslakayat ko nga maulit. Ngim, aglablaban ti panunot ko ken riknak, panunot ken puso. Nagbartekak manen kaday tang rabii kasin yung ket idi ta mabartekak manen. Bahala na. Tineksak man isunan ket imbagak nga agkita kami manen ket ko nga maulit tinapasamak kada kami. Ket dahita manen ti problema. Dahita launay ti problema kasin yung taday di na minsan nga ibagak agbababawi ak. Ngim no makainumak iti arak malagip ko. I-message ko isuna ket ibagak agkita kami. Makipagkinita met ni Jay. Tayo di na minsan nga agbababawi ako na minsan lang nga napasamak, naulit pa iti namin adu nga daras. Aging nga naamuan ni nanang, ay naglaglag kan ay nga babae. Ay, mukman no, di adal ka, agpaiso nga saan ka nga nakapasa iti board exam ngim, nakaradwar ka ba't di ko nakanak ko? Sorry, nanang. Ay, anyapin nga ron itata. Anyapin nga ron tata, anak ko.
masikog kamutan. Nana. Kasano pa yung aron itatakdaran na kangarod kat siya asawa ni Jay. Ureta, adumit ti kas kanyag nanang nga single mom. Anya, pauni nga pa nagpampanunod daytan. Gapota adot single mom. Kahit mo may tulad kadakwada. Patpatay ko ni Jay nana. Punyata minamao yung nga ayat dayta. Amom nga si asawa. Ay, na Diyos ko, ay, Jonalyn. Jonalyn, di ka lang nagpanunod din. Jonalyn. Baka walindag, nanang. Baka walindag. Kasi yung kasla nagbalin nga blessing in disguise kanyak ti panagsikug ko. Taapay. Siyempre, mas idi maamuak masikugak sa anak beten nga sim iti anyaman nga nasanger nga mainom. Sa akmet lag mauyong ket no makainumak. No madanuman ti utek ko. Kasta makalipatak. Awa, i-message ko ni Jay. Agkita kami ket adan tumapasama kada kami. Ngem bayat ti panagsikug ko nga jak nakaraman iti arak kasin yung ket kaasin na po Diyos. Jak pulos na aramid day di inararamid ko. Aging nga mas daaw ni Jay isumeten ti mang message kanyak ni. Ape nga biglamit latan nga di kami ag-message sen, di nakabit awisen en. Kunana. Aging panunutik ti kasasaad ko. Saan ko pa imbaga keng kuwana nga masikugag kasin yung. Siyempre, nagkita kami, makita na masikugak. Diyak amo no anyat mapasamak. Balakadan dakman kasi no anyat aramidek, ipudnok ka di keng kuana nga adabungan ti basulmi nga dua. When no ilimit ko isikreto klatan kat mamimpinsanin alipatik ni Jay. Kasanon to nga ti anak ko, no agsapul to ti amana. Anyan to ti ibagak. Kasano no ibagak kay ni Jay nga masikugak ket ilaban nakgayam ta isina na ti asawa na. Ado di kiti tartaray ti panunot ko kasin yung iso nga nagtakli na kiti programa. Balakadan nakman, tulungan nakman pangaasin yung. Iyon na kung tiagyaman, kadag iti makaited kanyak ti balakad kasin, kadagyaman akmet keng ka, ti anos mo nga ng urnos, nang ipasa ken nang idrama, ito ipakasalitaan ti parikot ko iti biyag. More power to your program, and God bless everyone. Ito yagbababawi, no pinaladawen ti amin, Jonalyn, Itilawag City. Ni Jonalyn, taga dito yung amyanan ti Karayan. Ni Jay, taga Ijemad Abagatan ti Karayan. Iso nga medyo saan nga madamag niya. Saan nga, awan ti saan nga, awan ti pakadamagan ni Jay. Ti kasasaad ni sender tayo. So kadagiti agdamag no ape nga di na pinadamag ni da pinamuan nga masikugisuna medyo agi na dayudat barangay. Kaya alright mga kasin, that nga ti problem of the day nga agapo kini Jonalyn ket mabalin tayo nga rugyan nga balakadan mga kasin.